Mınaki uşul жерде кунажын bu, uy bu. Kunacın. Ekinci tuğut. Bunu muzosu menen. Erkek he? Erkek muzosu menen eken tuğanlar. Bu kança litre beret bunu? Hazır 17-18 litre sütü var. Erteminen geçinde mi lan? Ha, 17-18 litre ertemenen geçinde. Oho, 4 önenten vızıldayt eken de. 44'ten işte ettim. Oldu. Bağısı kança bunun? Bazı 210 bin. 210 min so'm. Erkek muzosu menen he? Bak. Nomerdi ayt nomerdi. 0505 0505 27 27 05 05 90 7 oblastga dastavka uyushtirib beresiň buyursa. Dastavkasını uyuşturup Uyushtirib beresiň ya, mana muzosu erkek. Süttü uy eken görünüp turat. Жақсы uy болады. Maldıqa izdegендер bolsa, эс номерин калтырдык, çalıp байланышып сүйлөшүп ала берсеңиздер болот. Бир эле башпы? Bir öyle. Хоп, турганда содаңа береке берсин. Мейли. Assalamu alaykum. Doni KG kanalыбыздын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 март 2026 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары. Саан уйларды тартып көрсөтөбүз. Барыңыздарды Наурыз майрамыңыздар менен. Малдын баасы кандай болуп атат? Чогуу көрүп, номерлерин алып беремин. Жаккан мал болсо чалып ала бересиздер. Биз көпүрө болобуз. Кеттик анда. Бирден лайк басыңыздар. Тырс. Мынакей, андан кийин ушул уйларды көрсөтөлү туугандар. Мына. Ушундай болгон уйлар бар экен. Аз байкеден сурайбыз. Музоолуу да бар экен. Мына Сокулук мал базарында турат. Бул уй кандай? Саанбы? Азыр байке тартабыз. Мына сааны. Саан. Мына желиндер. Hazır 15 litre sütü var. 15 litre süt берет. Мындай күнгө чагылышып атат. Мындай көрсөтөйүнчү. 4 тең чыгабы? Çıkar. 4 тең чыгат экен. Канчанчы тууган байке? 4 тууган уй. Баасычы? 190 bin. 190 миң мына сөйөктүү экен. Доставка уюштурабыз, э? Uyuşturağız. Ha. Balasını hazır satıyorum. Музосунбу? Мыначы бул. Бул кандай? Боос бу, саанбы? Balası. Ha, muzosу менен. Эркек экен, аңгус дейт. Канча бунун баасы? 210 миң. 4 эмчектен 16-17 литр süt берет экен. 4-чү музосубу? 4-чү музосу мынакей. Караңыздар туугандар. Кимде ким алам десе, чалыңыздар. Музосу аңгус экен. Телефонду айтат. Айтыңыз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Çalыңыздар мына эки баш экен. Бул бу? Jelin sala başladı. Биринчи тут 4 иштейт. Jelin sala başladı. Желин сала баштаптыр мына. Jelin sala başladı. Канча сурап атасыз мына желин сала? 60. 160 миң. Бир эле башпы? Bir eli var. Номерди айтып коюңуз. 500 binen. 500 менен 0500 42 04 00. 42 04 00. Мына Кашка уй. Кунажын. 4 тиш. Биринчи тут, э? Birinci tu. Чалып көрүңүздөр, туугандар. Көрүңүздөр, туугандар. Биз чекеден тарта беребиз. Карап өзүңүздөр ылайыкташтырылган уйдарды алсаңыздар болот. Номерин калтырганга аракет кылып сураганга. Уй кимдики байке? 200. 200 кандайсыз? Бул саанбы? Боос саан. Канчанчысын туйт буюрса? 3-чүсү. Канча литр берет? 12 litre. 12 литр sütü бар экен. Бир эле башпы? Канча болду ушул? Алдыңызбы? Канчага? 140пы? Эркек музобу? Эркек музосу менен 140. Жет эле. Үш, мына мындай болду. 140. О, канча болду байке? Канча? 142 миң. Мына музосу менен. Алынган баалар. Бирок кичине уйлар экен. Мына чарба уйлар. Достор, Сокулук мал базарындабыз. Канча экен уй? Байке, канча? Bunun bağısı 115. 115, he? Sütlü uy bu. Kança beret? 15 litre sutkasına beret, he? Kançancın tuğan bul? Kartan emes mi? Ha bu kartan bak ya. Kartan eken, he? Ama olar kim olar? No caş. Jaş. Kança bas? Bul boz. Boz, kança? Bunun bağısı 120. 120 dedi. Bu kaçı? Son buka var. Buka. Buka 1 yaş. Hı. 150. 150 milyon. Online satasız mı? Buka, yaxşı kene bukanız. Onda kaç şivis para da. Ayt koyar numaranı. 0999 26 56 98 he? Mına 3 baş. Ha, gösterçi kana. Ha, mına ki. Kimdeki uruqtuğa izlegen bolsa bolat eken he? 1 yaş eken, ha, yaş. 1 yaş. Çalıp görüңүздөр. Kaysını tartıp koy deysiz bayke? Ha.
Sağ mı? Çok boz. Qancha ay? 2-3 günde to'y. 2-3 kunda buyursa to'ydi. Bahsichi? 220 ming. 220 ming. Minaki. To'rtovteng рабочий saviz ekan, naq. Qizildaydi. Qizildaydi. Nomer aytib qo'yamiz. 0705 0705 75 75 34 34 00. 00 ekan. Qaraoltada. Qara balta. Ha. Don qabar degan. YouTube kanal. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahs? 240. Muzosi menen. Urg'achi va muzosi. Qanchanchi muzosi? 3-chi muzosi. Mana jelindari. 20 litr sütga garantiya deydi tug'anoz. Nomer aytib qo'y. 0706 07 07 97 97 17 17. Qanchaga berib aytasan baykalarga? 212 verdi. 212 ming beribsiz-ku. Qanday bayka? Ha, mana savdo bo'lib qoldi. Ber anda to'ra kelsa. Yaxshi uy ekan biroq. Yaxshi ekan. Mana ber deydi. Baykam so'radi. Qanaki. Bu uy qanday bu uyda? Bu parodasi qanday? Ha? Menen süt. Et bag'itida, süt bag'itida. Hozir sağmı? Azo. Qancha litr beradi? Ha, bo'z. 10 litr beradi. Bag'asi qancha bo'lyapti? 280. Bunday bo'ldi. Mana to'qol ekan. 280 o'ta cho'ng uy ekan. Ha. Bu paroda ekanda biri. Ayt telefon nomerini. Qanday mayramsiz meni? Ayt. 223 0223 248 248 459. 459 deydi. Mana uy. Ber. Ber. Bu yoqda ber bo'lyapti. Va alaykum assalom. Bayramingizlar menen. Bardingizlarni. Bayram. Yaxshilarmi? Ha, rahmat. Bir bo'lsin. Abdushi reklama qiladi. Qana aytchi bu tarqaldi. Birinchi tut, ikki tish. Ikki tish. Mana muzosi. Bolasi bichon. Erkek ekan, Erkek. Oho. Bahsichi. Bo'lg'oni 180. Bo'lg'oni 180. Aksiya degin. Mana ki. Qancha savdo bo'lyapti bu? Hozir savdo bo'lyaptimi? Hozir yaxshilab baho berib bergan yo'q. Bergan yo'qsiz. Nomerini aytib qo'y anda. 709 0709 50 50 57 57 75. 75 Bugun erkek. bo'lsa sotiladi. Bugundan kech qolsa ketdi. Anda uydaroq bo'lib ketadi deb qo'y. Ma'qul. 180 deding-a? Bunajin ekan-a? Yo'l ko'zini tushib beraman. Tushib beradi. 5000 gacha tushib beradi. 5000 gacha. Tug'anlar, Novruzga bugun. bugun bayramga настроение zo'r ekan baykam. Chalingizlar. Qanaqa? Va alaykum assalom. Yaxshimi? Sen hurmatli topishchiklaringga aytdim, men qutuqtab qo'yaychi. Hava, aytdim meni bardig'ini. 4-chi Ha. balasi urg'achi. Ha. Bag'si 150 ming. 150 ming so'm. Suti bor. Erkek urg'achi. Ha, urg'achi. 10 litr suti bor. Nomer aytib qo'y. 709 0709 94 94 91 91. 91 mana chalingizlar. Var, Liboyja. Liboy yerga dastlabki bo'ladi. Aha. Mana tug'anlar ushul yerda o'ta muzosi menanmi? Sütni uy ko'rinadi. Hozir esini so'rab ko'raylik tug'anlar. O, navesning ostida turadi. Mana muzosi u? Erkek urg'achi u. Erkek muzosi menen ekan tug'anlar. Bu qanchani tug'di? 3-chi muzosi ekan. Qancha litr beradi? 23-24 litr süt bor ekan. Bahsi 350 ming so'm. Bayağı sütkö yaxshi uyalam degenlerge görüngüzde. Mana shu navesning ostida soquluqda yaxshi uylar bo'ladi. Nomerini aytib qo'y. 0703 34 69 10. Mana shunday uy. Chalingizlar. Bir elevashmi? Bir elevash muzosi men. Ha, uyda bor. Uyda dag'i ba'zi uylar bor ekan, chalib aylanishib olsangizlar bo'ladi. Janni o'rtoq qo'ydi. O'shaning janida. Hozir. Jir. Mana o'tganda bizning qattaluvchilar shu uylarni olgan ekan, hozir inim ko'rsataman deb, Batkenga salatdir. Mana tug'anlar keldik uylarni. Maşallah ko'z tiybesin. Şvitsermi bular? Bular Toza. buru şvitser. Qanday bo'ldi o'shanda? O'tganda reklama chiqardik. O'tganda reklama chiqardik 2 soatga jetpey. 2 soatga jetpey. Narqul ökö menen Moğol 3 bosh Qadamjoyga ketdi. Qadamjoyga? Yaxshi bir Baykevesga ketdi. Bar bir adam aldı o. Yo'q, Moğol Qunajin bo'lsa, Jallovatga bir ineyi saldı. Jallovatga. Bu birinchi tut Qunajin, toza buru şvits. Toza buru şvits ekan. Mana Kemin Bыстровкадан chiqib turadi bizning kanaldan. Chiqqan bular. Ha, bu Xudoyim buyursa bunda çöplerini berdik, bu yoqqa çöplerini. buyursa qusoqlar tok. Mana bede. Mashinaga tayyor. Ha, bu mashina nimaki? Bu mashina menen ketadi. Ketadi. Buyursa amana sen jetib olsa, bular bo'z o'xshaydi. Yaqin bo'z, Yaqin bo'z ekan, maşallah. Mana kiyimdagi shundaylarni alam desechi, nomerni aytdik jana uydi. Qayrilsa dastavka menen salib jo'natamiz. Dastavka qilib. Qirg'izistonning 7 urishini teng. 7 oblastga chayn jo'natadi. Mana shularning neleri ko'rib atsangizlar,
Мынакей буйруп насип кылсын. Комментарийлерден жазып коюңуздар. Ноктолор жиптерди жаңылап коюпсуң, а? Машаллах. Мынакей. Жакшы. Курсактарын тойгузуп бул жигит ветврач өзү. Ошонун үчүн баягы жем чөптү берип, уходту кылып, мына жылтырап турат, семиз экен. Ооба. Чүйдүкү мына ушундай жылтырап турат, жаткан жерден туруп кетти. Макул. Ушундай кайрылыңыздар. Ыстыровкалык жигит бул. Жакшы уйларды чыгарат негизи, көрүңүздөр мынакей. Аман эжен жетип аласыз. Анда мейли, ийгилик.